Yucca đó, Yucca ấy ta tỏ bắt sự khá là tiền để cho Yucca nhân cho nó lúc đó lúc chế nó muốn tỏ chân đồng ấy muốn lông tỏ nó thì hắn cho xa dần ra có tí lúc một cái chế sáng xì nó cho凶nữa rồi để cho hắn cho nó nó是走那了呀，这打话做些好了，得讲这好了。I bought this land for $100 back in 1996, 95. Yeah, I buy the whole thing from the Lapali for $100. Yeah. Right now, my cost about 9,000มาแล้วโอ้ก็ฟังเลยก็พาเจ้าชอบก็พาใช่ก็เชื่อพวกมันนี่แบบเนี้ยที่คิดว่าก็พาพวกนี้พวกมันนี่ก็ชิบหาย 被抓考的人家倒不久了，是不抓？哦，I bought one，他倒不弄了，我给他啊，带打，带我抓。到了เอาขนม啊，到了เอาขนมเนี่ยลาเต้ให้มาเต้อันนี้มันจะเต้น่าจะ